आकाशवाणी इम्फाल वाहेंबम वाशिंगटन पाउ पाजरी अहानबदा मरोइबा पाउ अहुम सुबा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स दा मणिपुरना अहुम सुबा मना फंगले राज्य असिदगी मपाल लमदा पोथो कया थादोकपा ngamnaba lalol itik tawbasingbu pungning thawatuna ngasi इम्फाल gi singmairongda banijaya usap pangthokre नागालैंडा पामलौ उबसिंग खुंदा लेता हन्नबा अमदी पामलौ उबगी थबक तौहंदनबा केंद्रना ग्रांट ओइना लुपा कोटी कुन पीरगनी अमसुंग भारत नातो पलेबाक सिंगदा कोविड वैक्सीन योनबा अक्टोबर थादगी हौरगनी सरकार की फैसिलिटी सिंगदा सही तरह निपान की मथक की मियोई सिंगदा कोविड-19 की वैक्सीन लेमना कापगी कैंपेन लाइबाक सिनबा थुंगबदे चथरिबना नहा ओइरिबसिंगना वैक्सीन असि कापथोकनबा अमदी अतै मियोइसिंग वैक्सीन कापदसु मतेंग पांगबिनबा हाइजरी कोविड की अकीबा लैरिबना मियामना चेक्सिनबा वाटपगी थवोंगसिंग तोकपिदुना यारिबा मखै युमदगी चथोक्तना लैबियु तंगाई फदना चथोक्लबदी फेस मास्क उपियु फुट तरुकी सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइ मिट अमदी खुद सातोइना हामदोक्तुना तरु तनाना थंबियु कोविड का मरी लेनबा ई पाउसिंग अमदी मतेंगीदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंगना 01123978046 अमसुंग 1075 ने अदुगा राज्य की हेल्पलाइन नंबर ना 0385241166 अमसुंग 1800345318 ने हौजिक मपुंगोइबा पाउ अहुम सुबा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स दा मणिपुरना अहुम सुबा मना फंगले मना अदु न्यू दिल्ली दा पांगथोकपा थौरम अमदा केंद्र की हक्सेल अमसुंग याइफे युम्बाल मंत्री मनसुख मंडाबिया ने यंथोखी मणिपुर सरकार की फूड सेफ्टी कमिश्नर की महुत सिंधुना मणिपुर भवन की डिप्यूटी रेसिडेंट कमिश्नर ना मना अदु लौखी सोशल मीडिया दा थागतपा वारोलदा मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेल सिंहना हाई अपिकपा राज्य सिंगी कांगलुप की फूड सेफ्टी इंडेक्स की ओइना मणिपुरना मना आसि फंखिबनी राज्य सिना ईट राइट इनिशिएटिव हाइजीनिक रेटिंग ईट राइट कैंपेन सिंबा तोंगान तोंगान बलम सिंगदा निंगथिना थबक पाइखतपगी माहै ओइना मना आसि फंगबनी हाइनसु मुख्यमंत्री ना हाइरि राज्य सिदगी मपालमदा पोथो कया थादोकपा ngamnaba lalol itik tawbasingbu pungning thawgatuna ngasi इम्फाल चिंगमैरोंगदा बनीजया उत्सव पांगथोखरे राज्य की टेक्सटाइल कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ना भारत सरकार की फॉरेन ट्रेड की डीजी अमदी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का पुन्ना सिंतुना पांगथोकपा उत्सव असिदा तोंगान तोंगानबा पोलमसिंगी ओइबा स्टॉल खरसु हांगली थौरम असिगा मरी लैनना हयेंग पैनल डिस्कशन अमसु पांगथोककनी मणिपुरदा कोविड वैक्सीन कापगी चांग नोंगमनोंमगी हेनगलक्तुना हौजिक फावबदा वैक्सीन डोज 1,13,13,13,934 कापख्रे मसिगी मनुंगदा 1,13,13,9,754 अहानबा डोज की अदुगा 1,13,13,9,934 ना अनिसुबा डोज गिनी हौजिकसु हिदा कापगी खोंजंग लेप्तना चथरी ngasi बिष्णुपुर जिला की ओइना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यावना मफम मापलदा कोविड की वैक्सीन कापली मरक असिदा ngarang कोविड के अनाबा चामा 34 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखिबदगी लैना असिदगी नाबा फरकपगी चांग चादा 43.2 यौरे हौजिक फावबदा पुन्ना मियोय 1,13,759 लैना असिदगी नाबा फरख्रे एक्टिव केस 2,2 लैरी हौखिबा पुंग 20 दा लैना असिना मी अमसी खिबदगी हौजिक फावबदा लाइचद असिदा सिखिबा मीगी मसिंग 1,919 सूरे अमरोमदा राज्य सरकार न कोविड-19 दगी ngakthoknaba piba guidelines sing thugaibagi mayokta पुलिस न लौखटपा खोंथांगी सरुक अमा ओइना ngarang phawbada fine ओइना lupa koti ani 1,59,913 खोंगतपा ngamkhre hairi CPI खुराई लोकल काउंसिल की ngarang पांगथोखिबा जनरल बॉडी मिफमना हौजिक ओइरिबा मणिपुर की राजनीति की फिबम कुपना खनखरे मिफम अदुना लाकदोरिबा मणिपुर विधानसभा मिखलदा खुराई केंद्रदा CPI मिरेप थागतनबसु वारेप लौखी
Mathang sahida pangthok kadoriba taranithoi suba Manipur Bidhan Sabha Mikhalga Mari Leinana Imphal West Jilla gi oina district level media certification amasung monitoring committee semkhre committee asigi chairman district election officer DC Imphal West na oigani committee asida Akashvani Imphal gi regional news unit ki news editor Thokchom Jogendrajit Singh na member oina yauri Committee asina Mikhalga Mari Leinaba advertisement paid news cable networking na singbaga Mari Leinaba wafam Mikhalga Mari Leinaba social media sijenaba yauna hiram kaya yangsingani tabi riba pawasi Akashvani Imphal dagini Nagalanda pamlo ubasing nauna khunda laita hannaba masung pamlo ubagi thabak tawhandanaba compensatory afforestation fund Management and Planning Authority Kempa gi makhada Kendrana akhanaba grant oina lupa koti kun piragani haina Kendra gi Environment Forest amasung Climate Change gi Rajya Mantri Ashwini Kumar Chaubey na laukthokre Nagalingi khongchata leiriba Kendra gi mantri asina ngarang numidang Kohima da pangthokpa pau gi mifam amada wafam adu laukthokkhibani mahangna hai Rajya si Kempa gi makhada phan loba yabagi thak adu yaudrabasu Pradhan Mantri Narendra Modi na Nagaland gi miyam gi akhanana lomi singda piba kudol oina senthang asi ahanba oina pikhibani Siri Chaubey na hai Bharat chawkhalhanbada awang nongpok lamdamna lawgadaba thodang asi chawi mahangna hai awang nongpok labdam chawkhatana laibak asi chawkhatpa mapung pharoi Bharat na topa laibak singda COVID vaccine yonba October thadagi hauragani April thada khanghodana COVID-19 laisat khangen hengalakpa amasung laibak asida vaccine gi darkar oiba hengalakpa dagi mapal lamda thadokpa lepkhibani Bharat na vaccine maitri program gi makhada laibak asigi sijenaba oknaba vaccine leiraba matungda sahi asigi aroiba tha ahumgi mapal lamda COVID vaccine piba hauragani haina kendra gi hakchel mantri Mansukh Mandaviya na ngarang laukthokkhibani Reuters gi pau amana hai malem gi oina punna vaccine sijenabagi platform Covax amasung yumlon na laibak singda he na vaccine phanganaba honagani laibak asida tha gi oina puthok leba vaccine gi chang asi mathang thadagi di dose koti kunthra helagani haina thajenari sahi asigi January dagi hauna vaccine piba haurakpada yan hana COVID vaccine dose lakh kun January kun mathoida khudoloina phangkhiba singi manungda Bangladesh yauri Bangladesh na Serum Institute of India dagi Oxford AstraZeneca dose koti ahum lainaba yanasi ama sahi tawnare Bharat na April phawbada Bangladesh ta Oxford AstraZeneca vaccine dose koti ama lakh ahum pikre madugi manungda commercial supply dose lakh humudra yauri marak sida Bharat na ngarang phawbada COVID vaccine dose koti marfumathoi hena kapangamkhre hojik phawbada punna vaccine dose koti marfumathoi lakh humudra humdoi lising marfudra manga chatet humpu humdoi kapkhre ngarang khaktada vaccine dose lakh marfumanga lising humpunipal hena kapkhi Pradhan Mantri Narendra Modi na tha asigi kuntarukta Akashvani gi Man ki Baat thoramda laibak asigi amasung mapalam gi miyamda mahaki pungning yuwa phungdokani masi tha gi oiba thoram asigi marfumathoi suba episode ne Pradhan Mantri na thoram asida miyamna makhoi gi wakhalon phongdorakna bahairi miyamna Namo app natraga MyGov open forum da makhoi gi mot pirakpa yagani toll free number 1800 117800 da su phone taruktuna makoina Pradhan Mantri da tharakpa message adu Hindi natraga English da record tawgani phone line singasi tha sigi kunmari phawba hangani miyamna 1922 da miss call ama piraga makoigi SMS adu Pradhan Mantri da link tawwasu yagani Loisilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba face mask upa phuttaruk lapnana leiba khutsamadi maimit tarutana na thamba haiba asamba thawong humasi ngakna chatpinaba abungkana ningsingjari aroibada maroiba pau amukhana ahum suba state food safety index ta manipurna ahum suba mana phangle Rajya sidagi mapal lamda pothok kaya thadokpa ngamnaba lalol itik tawbasingbu pungning thawgatuna ngasi Imphal gi chimayongda Banijaya Usab pangthokre
नागालैंड पामलौ उबसिंग खुंदा लैता हन्नबा अमदी पामलौ उबगी थबक तौहंदनबा केंद्रना अखन्नबा ग्रांट ओइना लुपा कोटी कुन पीरगनी अमसुंग भारत नातोपा लेबाकसिंगदा कोविड वैक्सीन योनबा अक्टोबर थादगी हौरगनी पाउ लोइजरे।